Ablade abi me banyeden omanye taboni chobi se fioda keji oche ya logoni ibani na ope woke aye nkomo adwen o machine no pe wo ye nkomo ye bia ne no wo dwon ye no na ekomeka wo kutikria me ke wo ha bia na ihe on yake nkwalo ife ye jogba mimba nyumode ndromo ke idromo ke han kwalo ife ni ke mi yobe your machine no in pa antibake no the girl who never lost in town agege ni ami da ne itatali yin Facebook e de ke mi yobe ye jame like I know me lenche inye anti Mary ya la man fe for me le won ke isele ke be ne ike hwe kra like o machine no ye kan o machine no ye yo machine no ye wo anti Mary me body manye ne amogi Facebook efen ono like I know inye me no jona le won de ke mi yobe Facebook in le ake bon o ke mi ye be ye bo mo de ake o ba share ahamoko ni moko a share ahamoko ni no fia no afefel ni kase mo bia e share wo ba kase ni konyi mi ko enye chele to ma se wo ke ni kase mo a hwe gbe no so she ko me kon wo ke ayen komo ad egbe ji ni bi ja fruit wo ke ni kase mo ba hwe gbe no no mo enne e wo e hani gbejegba no fefe tro e wo makpa fai keji oyin gbejegba here kwamo hejogba no kaya ochi gentile no to ne kudolo yin fu ya ke ba amena twi e wo boy wo modern ni okohi aka to ne kudolo ko ne lobo nyemo jogba to ne kudolo ni okudo to ne bon na twi e jake no etara gbejegbe ano nu ya ni tara gbejegbe ano iwo ke okwe na hi do anyo nu akomi e ogbe o shamboko hi iwo natri ni okudo otoni ye jogba mi ke wa keke di o ya hi ko ni jame we hin ko mo hi no ya ke leke bia mi ne wo chole ake agbe na agbe na ejibe ni nu na ne no ke majio iwo ibane jogba ke mo ni fe mo jogba yo mene mini woke wo ba kase woke se na moy ni yo madumo mle se na moy ni yo madumo mle me ko me ke madumo ta flache eji wo jamo eji muji no chumo eji musu no chumo she wo me ni wo ni wo kusun ni wale yake shi je wo jamo ni wale yake je muji no chumo shi fe ko ke egbe ni kaje mambi ile ayo sese ni abana keshi ma ni aduon je ni dulo epe ya duan ha me shimbo ameduon ke ha ma ehinle hwere mo ke no ya fe e woke ameka wo ya fe gbe ameka wa pagbe ni ke se le ke bi na mi e aba ma me twi anshi ni amefe trio kemme ma fa mi e jomo no ya ke hwere mo ni yo amenine passion no jo aje ma shiba shishin abashin ni aduma mo fia mo pagbe ake ma dumo na duke ho fe mo na agune abasa awo no ikon no iwo ametwi miye shimonya wo bia wo yake ani na aduma mo fe mo boy wo modern ni eyemlai ni akekudo ma adumo no alo me commentation ni amefe no ni amesumo ake wake wo aha me ni wo same iwo keji
Majia cheme alo no cheme shikwen odehi ablade ni your man custodians of the land na meke ameke leken beneng meshi ne afi dio isake woji owo he no ni wo fi odio bona fi ma akọ imama papa ni ebu ene iwo ye abebe nyono neji gbi nyoma enyo ke pawo emle dantu kenkle chonye ne e abashi e asa egma ngomle isa shepon ke hani dumo ne abashi tan eno neji gbi nyoma enyo ke pa nyo ni sakumo hunte egma ngomle le wu e ahun ma ngo ya sa ma ngomle ke hang ma dumo ni show bafomi so bafomi ni so wa ni je kenkle nyon kenkle gbe agbe na nyon mi na ko le aboyo ke gbese afiye amehu amete ngmango na ma hu amengomle bona fi amenye ni ameyadun ameni ho gwa ba ole wete de ahu engomle ke hang ma dumo la kaino hogba na ide amehu amete na ma hu amengomle ochi mu efe afi ni enojue dantu niji able dada echonye ni eke enma yawo shipon ni ke boyu one no mi naye e bankoshi si jo fo ni sakumo te ngmango ni eba e adu engma ni eba ni na ye un te ngmomi ni ya hu engmo ni eba shoba fobli so un ba fobli ni so a gbese afiye ke na ko le aboyo ame un amete ngmango na me adu amengma no se eno ho gwa lewu e adu engma ni edu engma keke ni na ide lewu e adu engma ne adu engma ta ju baho jufo ni na ye denche ike ngma ya wo shipon boni madumo tele ehane ni lehun ike ngma ya wo shipon le ba pe na boin be e kanimo ke ha ifamo ene yo akande gbin ye akande meletra akande himetra na sa akande twicha tofele dromona se choklenye mpon beneto na eshe iwo keje binyumwa enyo ke numo yenyo ni wo yo mi ne no aba point ma fa ni ke boyo digi 25th May ne dantu ablegada ebaya ni e afa inma
nyoma nyoke pa kesakumo ofite osa leon ete e afan engma keleon ete afan engma eba sure ba for me ho so ba for me sure adunwe afa so adunwe afa keke so wa gbese afiye kena ko le aboyo amete ame afa amema keji ame afa pe eno ho ke gua ame wa mete ame ya family no hogba na ide lehun ibayin ni e ya fan eno ke ya fen no ne ba ju ba for me ke ju for me pe ju for ke sakumo ju for ke nai sakumo efa ju for ne ho ne e ba fa ju for keke eno chie ke nai hu e afa eno keke ake ni tumo fen e ba na agbe owule kusa kose si wo gbe pamo pe ye ma dumo ni ayadun mi ji ake keji ati ngmango ni ayafa ma na ba yento kegbe pamo kedwe mo na ha ke ha ni chumo ne fe mo eke umanye aba keji na ye ya fa pe do for that show ba for me get show for me keke so ahwe odada no ya gbese blohun neji odada chonji keke ake machine ye jame efel na apa ene wo won phone ni kente mo fia mo kemba gbese blohun neji June otukwada nyono bin edwe ake shafwe ni oba gbesi yemi oba na ke efo na pade mi magbabo oba na wo madia cheme wo madia nyeme na awula dane ke sane ke ake ke gama nyeme sa me here ona strotoi asai ne fi akono asai ne ba mo chine ne ka to ko bolumo po gbe o twi ba hwe na to bonu eja ke isamo ye fel ne ka me pu ne ken me ne yo fel ne ken e fel ka kono ne kaji ababa pechi ne ken na ye wulomo ba soli ke yin pai ke gbele kusun fe mo na ye gbese bro hu emi no sele mo fe mo nyo ese ke ya akraba chamle na ya fiole fe ka gbe na keke ni gbese ne di doctor ni ayi bonte ni ji ejon ganfin adonti le pe iyo odada mi no de baba yo dada mi no kle siete
ke yeta ke yidala eke cheye baha obonu acheme ni ambaji de bayi jaram de ba jobonu ke jobonu e ba jo ke gbena e ba jo ke yagamanche senhia ni ke hyeje me de ba gwe ni de no de ngagamanche ke ku se ba e ya na kan u pampanshi eten no na ba katale keke aterele e ye fel na akpa e ye fel denche e ye fel ne so yin je ni agbabo neke kusum fe mo kashi eha e wakaji ashuo badada wetan agbena benuele wonkwe noni charano ke noni bayano ni tonake ka ashuo dada ose abaya mawe nyomi biniji nyuma inyoke kome Neje 21st July neke biamine aba bule insho ye gamashin aba bule insho bule mone blofo chole ake purification of the sea aba purify insho ke ba leken ayawu ja ate aya kolu aba ali wele baya nisha wele baya aye lo ipoten ni ake yo afile ewo awo wole agbe keya ni ame akola kan lo ekokeba iwo ni kebo yo ne me ni baya ni baba lebie nisha wele apa mi gbegbeke nona akpa amegbe ake amekpa baji akpa gbe ake ameke chile baba eja ke chile ni woke yo afile keji aye afi yegan ni aho omoho ni chile be mi be ni ho mo ye mu eja ke Chileji kusun loko nike ake ho omoho ni ona keshi na omoho wonu onyo e lo fe lo je chile yemi beko ho ni lo je chile yemi no le ake afile no ye eyeko emu no ewo isako bomoden ake okechile womi agbene wo shin ate mane ehie wonu emi ehie wonu ne ha ni wonu ejioma ekroko ikawa ke aho wonu da me wonu aho da wo ke yofufu ye hia aho da wo fa ye hia aho da wo ke yom didi ye hia si afichi omohangba wonu na wo strut kokra ye wonu strut we na ho ten abanya ho wonu strut chike aho omohangba wonu onake enele weyin enele usolole enele kura ibaye egbe no ejake ale no hewo ni aho neken ni eni ne ne kefe na kan e fine na akpa kefe na kan e fine na akpa ewo lekegbeji anoto wo chon ni woke
fio ni ewo nyame ole sandeko mafo e shrau maba kemba nke nonde hwe ba cha no simo kano ye pa no akashi mi nke wo ba kwese na moy ni yo madumoy waka ene kpala hie waka ene hie gbe no boni afi ke wo mum lele ken de jenson eja ke me ko me le be ni akba boy ma afa ewo no nko ba akashi 25th eji gbin nyuma nyoke numo ye nyone mi ye abon mafa ewo ko ye no ko fi mo samo he abon ewo next week ke abon fa be make me no chi enyo pa asho dada ne no chi enyo pa asho dada ni eba fe for pam no ne ba ko eku afine da no wo ba fe ejeme jo strut ni eba ba jeme nso ma ke mafa wonu efufu ye simo ole won fo wo israel ni wo ba ke wo ba waka wasande ba chano cash. Grade AIM Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Grade AIM Academy on the Atamills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Grade AIM Academy. We say passion and excellence. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. Ajwa Twing Man can mean share. Gana bi ga manti asia mi bi fe ami penye kemba asaga ni fe hunu o ya he strut ibona fe ni bi ni gba me ana woke amane bo aba foma bi anyi ke amla lo ibona fe na amla akwe ni eyi ebua ni anya kesa ni ke chine ni fe o ya e ko me woke akutu nkwaro ma fi assembly members na asani gba te ofilo ante woke police fui alo o che me ni me ayabua ni onyendo kesa na kan fi mo ya ora don Inja police foi. Ke wo kwani na agbako ya bi ene. Eke wo sa wo. Eke wo atu. Je ame pe. Popa wujin ke popa bibi anokolo ifi akwa. Na kan le won wo kan majanche bele won na sanba. Na agba yin we titriji gogota ni. Hey ni ekole ni jo ami echichiye. Alo ni jo beje meni saka ko na chunwe ni. Hey ni ekola ma chunye ni isa. Alo mbi ko meni afi egbe ko manu lehin. Tell me anything okapa ni gbenu o asada ni fi mu atu ni gbejan ko diba denke e ba yin abona fi ni o fe be ke ha ni ke ni fi mu ni asada ni fi mu ba no da gbe pa nyu ka se me ni hu le mi ye Omashi TV no ngbe ini o dai afute kofi meji mo ni yo asada ni fi mu ni o chan. Hello, lovely viewers. You are all welcome on the program Fingerprints. This program has been designed to help you know how to create your own business, including livestock,
farming, banking, selling, and what have you. I bring to you entrepreneurs who have made it, who have the skills and ability to help you know how to create your business. This is where you have the experience to create your own business. I'm your regular host, Neil Dai Afote Kofi. Catch me live on Mashi TV every Tuesday at 3 to 4 p.m. The program will be repeated to you on Saturdays 8 to 9 p.m. Okay, she died in a Kenyan children. For you, Biolulu, or machine, or what to him, Rabomish. Tamono, we are catching Abalake, Saka for Shiki, but no Jim Monibiane, Isake and Yamashineka, no Nia, no Fain, Coca, Safu, Nekeji Bonisa. You are Kashi, I could like a mini, Okokate. I'm a fan of Mobini. Chekumi. Thank you very much. Both NPP, NDC. Or will belong to one country. That be you. If they are finding grievances and those things, they don't understand themselves. Oh, why not? They should send it to High Court. With Omashi Morning Star, Niji Omashi Lebi Mlamie. Okay, stay informed, be entertained, and inspired with a dynamic team of hosts and experts. Joe Abladiabi, Wahani Sefen, Lele, young man change Yemewa Wate, Wayalago, Waba, you were calling me away, no, Pomodin Akeshi, Oba Teleni, Eba Hissing, Yake, Wogbo, no work about you be, can't get what push off you, let she and work a layo. Mene Eba, ni Wakele, Abagba, Sunday, Fairfield, Tamobini, what on here, what we wake, Wabakwe, say Namoy. Ni yo madumo mle mekumake madumo ni wodun bese namo wa ma ye bua noko shimowe ni ji shi kwenloy shi cheme meni ni ode ani blafo ba ke custodian of the land de amelia ke shi no na befio se namo ye wole ke se namo ne wo ba gba hisande ni wo mami ni wo ke ba gba hisande ye actually Reverend Comfort Alote no watole Mama Connie le Edamo Light Manifestation Center leader ni le noji founder of the church le wakoba gbasani ni ke wo gbe na wo mani ekeyibo aha wo wo ke hwe no fia no ta wo e ba solve e hapo yo enye
si kome kome ba o de manye juna fe wo fe wo no aw etobo e ye hwemo no wo egba ho na mene le nyumwa ha wo plans fe fite si nyumole no ni hewo ni wo ba le wo ba no fi anu nka bi yes no ko mu ba ifulu anokwale man bi e no ni saka me no mene me ba anu e kase mo ni saka me na ye gba do mo ye ame ba na kai yo wakase ni wa wie wona ke keje waso chike ababon mafa na kai dantu ba ton yin kenklen ne yafa ke sako mo ete ke shoke so efomi ke so abashe oba na na kole aboyo ke gbese afi ya mo mba ya keke ho ogwa ke juwe na ide ke ogba na ide ju baba fo me ke ju fo na ye amuna kra ha wo keke sho e wo ke so e ayo dada wa ha wo ye gbese blo hu e e wo wanta o man bi e anna amele se na moy ni yo madu mo si tani no e me ko me ke madu mo wo jamoni ani anokwale ni yo ni otu manga bo ko manga wo kwalo e ka wo tu ebolo e fe ni ameka kemiyo mu aka nche ameka kemiyo mu no bo gba wona madu mo le se na moyin baba o yehi onupa eke kusungbo oda na kente efe no ni nko mo ne no maka ya bie imba ka ya bie last ya fi na mi wi nke mo no nu hye o maka ogbena no ba no mo no nu shisha ka aduma afe ho ye gan no wo mi efun ye o ma mi ka ogbena no ba be manye ya o ma ye be no ele mo na bu o mo ba ye le be mo na bu mi ye ja ka gan no ame na ni ye ye na go de dwele gan no ame na ni ye na ka ole aboyo ka mi ni le yo fo yo ni no wo ka o bado yen polythene bag po o ya le mi o tele ekolak no jakele ni bi apa ye mi yo fo yo ni no wo ka afa ekusun ye gan shipon no shika ye he no fi anu ye no ko pe ne be yo man ka ogbe na no ba twado manya ba e wo ma meke ma du mo sa na moyin baba o ye mi e jake ejibe ami ni himmeji e ka ye mbeji onupa ni hiye shipon lo e mancha me ke manye masafo ache me wulo moyin afomina botio gbachumi lo abotio twiami na hioma ake obolobolo ma wu egba sani na no ni ha ga shipon eja aka shipon fi ko ka nyongba ni chofi ke duro le yi ne wo ga shipon no wonyongma na obu ade ka me eduro wo dani wo ba ye amekusunwe ma du mo cho hie kenkle dani wo ba ye homowo ma du mo cho hie kenkle dani homowo de che fiwo mi ni iba wo asa agbe no akpala agbe no afio ni bi sroto yi ne wo ko ye no ka se na mo be hie bele ole ni ole sane ko ni davi nye gbansa de amele ne le nwa ka ele kra nesumo ne ba le wu esumo ne kasiyo dabida ele ne eli aka ele nesumo ne hie wo mi aka ele e wo be mi ne bi eta mo be ye mambo ona nsa ne ye no ne Deuteronomy chapter 32 won ya malami Deuteronomy bo won fe no bo to egbele mo male ko Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy most of them bolonje nu mo iso je nwete ka enyo kuku ni je pa ke ba je mo to no botue won ka de male kronkron ejake madumo je won jamoni e dabi shikusunni ni obu ade eye kusummi obu ade eye adebo mi wo adebo ye ni yo shipon no wo ye kelumo ye ni yo shipon no saka chukusumi ha me ko chu ha mo chu ho obu ade o fa na je mo to won kan ngmale what Deuteronomy chapter 32 verse 6 downwards. Is this the way you should treat the Lord? You foolish, senseless people. He is your father, your creator. He made you into a nation. Think of the past, of the time long ago. Ask your fathers to tell you what happened. Bible like ya bi oche
e ko kai blema tempon ya mi blema be ko ne ko we male ko kai e ka ne kan sa no fe cho fielu mi man kwa hia yi nye beiche bible to ta flache e ka ne kan sa nye fi o cho fielu mi man kwa hia yi nye beiche an ya bi o che no bi o nye kabini ask the old men to tell of the past. The Most High assigned nations their lands. He determined where people should live. He assigned to each nation a god. Malaka chofia femini. Ne boy jenye. Ne gbla Adam biya mi lo adesanya miye. Eto mofia moka ehusun. Mofia moka heno bahi. Wie mofia ka heno bahi. Malaka ya bi oche. No bi onye. No bi oni. No bi ona kaje blemani la kote ino. Chuchu blemami na fio. Bobo no pene noko. Numba ona yo. Ingo na kanso na shishu mbele yo elele po shingmene woba ya ba so bi ka wona bi ka wo kanso ai wo maleka mo no ho wo mi ya bi ona na obi oni akaka je blema mi na atwu ni mi na afio ne wo ka afi pekeke ojiga keke o mi efu be wo wi agbo yi o sho mancho to man obaga be wo yu shiga mancheme ke gasa fu acheme nke ni se nwie ekpan ko nu ake mi nke ni ga ke kache ogba ake fie echu na ya shile machine na ja ke chi me fie sound proof ya me so mo twu ya mi ka ba du ma pa me fie sound proof no ba ke sound e ba po no wa men yi mi elololo ye twu ya me ko men yi no kache ogba ni ba na ke no ni cha no ya shile machine na ke je 9 am ke ya o ba ka bi enta ni wi kona lo amefe kaba na ewe kesakumo we allo amekaba na twa ame no kona amekoi ija ke kote mankono aka if you go to Rome you do what Romans do anokwale bonyo take o decision no ha gachipon madu mo se na mo yehi. The Most High assigned nations their lands. He determined where people should live. He assigned to each nation a god. Ni ejila adesan biyami ne to mo fia mo wie mo fe ke enwusu etan e ha wie mo e fe lo man ke enyomo e wo ma nyomo ni ko na kan ma no me kusumi sanafi no wo fio bo we no je no ba nyomo ni hie bo wo ma bo e ka so no bo yo ma mi ye o ya je ya fele shibu heni bo tano no shika heno mo so mo twe heno factory ma heno ma estate no can rent o ka shaka fe kusun yo man heno kan wo kaka fe kusun o le ne woni gejo ni ka wo ba ge mo fiam aju ebra ye kon kalankala ye ba me hie foi aju ebra ye kon kalankala ye ba me hie foi bo baga no bo nya tale set ko me o ya le mi o tele ekola ka wi wo bu lokoko mo fiam aye man nya ya ka ogbe na nye ba ja ka finele kani de gbebu oba na kedo ko yeji onu jiji na wa maleke o trofie ha mo fia mo ka enwumbo e wo gashipono wa wonyummo ji na akole aboyo yi gashipono wonyummo ni obu ade wo bolobolo ma wu ekele hawo ye gashipono ji na akole aboyo kanche tama wo hino yo fefo pi ye few na pa wonyomoji na akole aboyo no wo bia me na atwo kusun ye gachipon no wonchu wo ha yo mu e won chacho fie kencho yo mu e no na akole e fi akole archangel ni yi na akole aboyo archangel ni gachipon wo wonyomo ni wo bafo kronkron ni wonja wo boloma wu e kencho no no akusun efe ko telele no aka awie ka chi tan kobo na fele kobo na fe na akole shika na yoye aboyo ka ye shika ka sa eyin ko do ko fe mu no oje kobo na fele kobo na fe na akole yi ara o baba o e ka beje he aboyo e ka beje bobo no la ka aboyo je o male e ka beje me e ka wo ka fun e fanle waka dwe waka sabo waka fale no we bejan eke bejame kobo na fe odo kobo na fe achimota
kobo na afie den su weja kokojo ahu na ehwe yi chuopo na ba lo gravel na akachi ni se ganshipon no fajin fe ba ke miake iya ganshipon no himeji anale aka meni ho ame ho ame shame ka meni hiyo un ba hishi eja ka jameje ni chofi ekeleto no obi ami no ho le nuwe na feel le ka shipon fe ba ye ko de ba ya je nu eyo e wo mo ni hele ka mo fe ba nje ole na ni famo ye hi ole sika ni mfute na mo ka bo mitwe ina mo ka bo mitwe na mo ka bo mitwe sande na mi nko yi ni ote koshin o ya chuko noko no ya afite shika na ba ka bo temu nsani ni mimi nchuni na ka shega shipon no sheba mi wie ganga famo bi jimi 100% gan jimi ni ntashin no kan shipon no sheba mata no nye mata no eja ka mumo mi ni nchu waka mumo e wa mi na de san ni ba yi amehie ni mumo na no ko shipon na me ka sheba san ma finally ya kan finally be twa ka be ngbotuwe na mo ka bo mitwe aboyo ka beje yi e ka beje gan ka wo fin wo mamba na wa wo pa wo ka mamba fin wo mi ni wa domo shi na wa na be ko mba ni gan bo ne fi ba fi bo ne fi njeje no wonye nwadu musa na wa ka wo free je Jonah chapter 1 verse 4 downwards. But the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. If you can wo fe wo ya so mo ba wo kan the Bible story alo mali na moji mo na atule ye ho atule na ya hye ewie mu ni eya na egofui aka ejofui ka ya mankonklo no Jonah na atule e ka ya ni we ko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  iwo egbefui ete inshona eya ho ship mi na kala ya taxi si ju ono niji ne ya te elege ko jo fo ye ho ani mo hin o engashi eja ke Psalm 95 David ke awo Yehowa ingba majofo ye omumo ya hie maya eke omumo e eke where could I go from thy spirits chuaka mumo ya hie ni maya can't ensure me o ye jen can't ensure say o ye jame can't go me jampo oni ne wulu afemini amomi ye kan gbefu kate ko mi jame je no in the juno afemini amomi ye bomoni bue ohie wo na laka dum shibu ohie hani dum be ohe ko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  ngwe madufu maya kante fa mi wajame inte show mi wajame inte go mi wajame inte ngba macho no David ken Psalm 95 ble mo Bible eje no kani mumo mi no chumo le je John 3:16 ye dabi ke je John 10:30 dabi oba mumle no kwado ni mmale so to ye fen ke o kono he wo mi no ba na wala eja ke dio fe temene gbune ke ya nke won to abasa mo wo to abasa ke je gbune gbune ke ya ko fo so le mo fin otan na de kan ho e tasidi bote mo twi mi bote mo dwemo bote mo kla mi no ni bo so le ye hie ko kla mi hingbe mo mi hingbe adna ka ni e ba blamo cheke ba no kwa ko ibalu o ba da ma condition ko te ha Christian be so mo twi mi Hindu Buddhist Islam mosque ka fe so le mo atan
atashi dio ka abun po gbesho ba nyo nu abun eyi no ko abote klami ake Allah ake Krishna ake chofia femini ake lengbasani she was mo twa me gblang ka akpa ni wo bag akpa mi ya blang ka yi mi atani akpa amen na wo bag a wo ngachi mo fo nyefu wo pa wo bo mo mi wi me kokura hye kokura atoe wo ni otu ojo ojo for 11 months gashikpon no bofo ike hewale ike lumweni yo gamanche menchukusun me na ka enyon ko bepe 4 weeks from yefu meanwhile ojo 11 months ona ka hwa fi o ehwa bia na ehwa fi o eja ka no ne ewo na ojo wo won ni enwe bako afu me ma he ojo no so mo twem no e moko wuye di ojo no ja no e moko ngaye di opene no kono ko jame no ka akpa no ka moko wuye di so mo twem no ile moko nda hogba na moko wu ba jole so mo shina na eja ka e be bala dan no so for preach babala solo wisdom e was anela dan no so for preach she every Sunday moko wu ba jole ka joye na kele na kala yoshi bonka wadu ngom yefu o mefu ha bo moni bo anche kwasi mark yo he ka du ngom yefu ole no ni audio fe mo mi o so fu ele nche ele kwon na yu e ba botu e se le o so fu ele no ni audio fe mo mi jo mo ya di o fe mo mi jake be mi no fe din o kla fe mi ni e bote he ko ni bo body onyo fe mi ni o bote e na he ni body e hingba nyo ne na enu oni tu enyo na enyenu wo wulo moyi ke wo jan cheme man cheme kani a fe kusun ye di o fe momi na ka bi shade agan chipon o ka da bi be o man ko buna no ba ni oyi wa don Jesus the Christ. Come The Aquarian Gospel of Jesus the Christ, chapter 38, verse 13 downwards. Aquarian Gospel eji Kristo ani wo fe wo nyese lenche eda wiemo kron na futukule Matthew, Luke, John me Bartholomew me no na me na no he da se ameyi iwo allegory fio ye hiko she ene lenche dan wiemo wolo ani hie mama koniko banje na here scripture say pi ona ye presby pentele bookshop ona ye jemei ona ye challenge bookshop oba na ye he na ho mumomi wie mumomi male kronkron ye jameje no ba na ye ja ke emi nko enemy oba na ke be mi na afo wonu ncho Yesu Kristo meni ye piti meni ye kwata ka ju ehe nuwe ka ba lo na ka ju me ahe keke kwata eti Yesu afo le enwe ye afo le sipon to wonye ne wo ya oba na jein no mi jein ye ja ke John the Baptist monisole Yesu Kristo enyawo Elizabeth a cousin di Yesu mami Mary no ba na ye Holy Quran chapter 90 surah to Maryam obana no ni yo na fe ejeme e wo Yesu ke John the Baptist say nyemme ni ye nyo bi abi ni e wo be mi na afọ Yesu ni meje ye adesan ye na boku ye na ya na aba Aquarian Gospel ne eji Yesu Kristo dan wie mo kron ofa ne botu eje mo tu en ebe o mo twen mi ahon ye e na ahon Bible ye hunchombo ye na ahon ye ewie noko bibio kwa botu what verse 13 downwards. 3 wise men from the north were in Persepolis, and they were Caspar, Zara, and Melzo. Yeah. And Caspar was the wisest master of the Magian land. These 3 were at the home of Hor and Lund and Mer. But ni da aka ni lelo etenje buka. Yeah. Ni abaye Yesu Kristo he odase. Aloje naka. Male atwon wa megbe yi. Sha megbe ya bi e. Etwa me ya bopo. Amegbe ya Aquarian Gospel na hie mi. Oh, okay. Atwa mo ko melu. Hor ke Mer. Okay. Naka male ke Bible ke 3 wise men from the east.
Bible like ake ni le lo eten siko kan ni Bible le ko echa me yabo na echa me gbe akani le lo eten kajaboka aloje na kan amen na nlami ni tun akaye nya me ye kan ye na afọ yiwa here lo ye bia me ni Herod hu miefu akaya tun le he na afọ le ye na ya fo icho na kan maleke shi akora gospel le hu hawo wiemo conclo another 3 wise men na mamaje north what just few up 3 wise men from the north were in Persepolis and they were Caspar, Zara and Melzo. And Caspar was the wisest master of the Magian land. These 3 were at the home of Hor and Lun and Mer when Jesus came. 14. For 7 days these 7 men spoke not. They sat in silence in the council hall in close communion with the silent brotherhood. Malena kan yo ntwo wake. Na kan ni leloi etene ngbange. Ni leloi etene na ma meje no fe na mbashi menije easter no ne. Ameke wonu ncho Yesu Kristo ka shi no ameyifi opawo. Ametashi ochi amenu nuwe. Ameyeni amewo ameyue ye dio femo ke kron femo mi na me bicho fie ame behind ni Yesu ani bo nye se Yesu la isa ni wakan yo ni okaka duma omyefu dabi nke ojo a 11 months game wakajo mo enyon ko mepe won fe kusun jako nupa ka kusun gbo man fe mani be kusun na ka ma je mani edugbe mo man fe mani je na atu ebe kusun na atu edugbe na kan no mo fia mo no obomitue ni ekọ na ko ye ni sa na otu kusun ko sa na ofe ye ono ko yi no megbe jako ya so mo. I'm a born again Christian. I speak in tongues. I can do all things through Christ who strengthens me. Who told you that? Christ is Kaiser, not Kaiser. No, you are no. A Kaiser, not feminine. Kaiser. Christ mla. Ma bota wo no fite mla. No we to buwe. Yake ko obomitwe. Owegbo. Ongegbo. Oko ya somo. No wa chukusun na wode tobo homo wamba akwele akwakota yu ago aban okoya asomo no yeyele ona bone tobo oya asomo no obi ofe ya me haji ani o ha me ona bone to ame e ba to ame hu feneke eja ke kusun gbo awo bo gbe ko lo nupa gbe saka chukusun ye gbe okay oya asomo no wa ochukusun no wa gbe he wa ni yen gbe se ke papa ji o e fun ji o bo ba ko e ja ke mo ni pono ya me gbe ke wo bi le ole bo ni bona ke ka gbe wo mo Davida ole onu sisi mo kwa ni gbe na ke wo le nche aya ba he ko e na ke wo le mene bo hu eda bo hu oda o ka mi foma wo bo e ko le gbe na ya ba po na bi afo na ya fe ni ye e ko na afo ni awolegbe na afi won ayada asiye ewo le de nche mo no wolegbe le nche sia bi yen yomo amede nche ame yen yomo keke bo ke nya ko gbe ni ka wo mbi Davida ne wo tole ni yo gbe ese ko tun ekusunwe e ba nyi obi lese na ka no tole ni yo gbe ese na ke wo bu e ka tun ekusunwe e ba nyi o se onu shishi e wo kusun gbo Roman bi awolo icho nyoma ke ten Paul ka mini monisa kusun e wachu kusun wo hale monisa wo monisa bule monisa gbeye wake hale nakai jo nye wo bi ete kra me wo wo ba to be wo ye afiyeli emi mi no ni wo yu one eneni be e bashe nakai wo ba to be konkron do mo me ba penkene ababule nsho ka gbe na ba to na ba bon yeli re baba sheka machine me ko me on ka keshi isa ke ayomo ho iwo wo ba fun ni
mo chebwe kon ofa na yo ni obane omoho omoho den je ni wo yi o jomo ni yo omoho mi poko inu wo yi o otonu wo yi o wonu apo nu wo yo poko jomo ni yo ona ye mo pi yese iwo masuma keshi oba fi de ego klon ofa na yo la kan bile won so de ake nyumbo aka na ni je ache ha wo amonwe na ha wo ha no bleku ameda je aka je pata ni yi mi ni nyumbo sunday eke wo ni wo be ati ni ofa na yo iwo nye chikome ko make nyumbo ajobo ami obo moden e mo ko eni numbo nneke ya shiye je no ko ni baba shi oyi o shiwo no iwo shiwo no ye no mi sole mi leje ntwa misale ake nyumbo afu twi na ni ta omo ni fe ha oyi wa don ni shewie mo ni aketwon ono ni oke ha cheme ni ameboto nyumbo ha ni ameboto wona fe ni do fi ano afi fe o fane yo ejake ni faro ke ekpene enatu egbela mo ekpene se mi wo fun wo le no ni ba iwo ba so le ake nyumo ka kuni miele ama shikome kon nyumo ajobo me no ke yen fe ke ba fe nyumo ajo ame o fa ne ile ogbe yo fun ogbe anko acho mi ni nyumo ajobo ni me family ni acho mi shi ngbe cha no ni adote sempi afi mo sho no obo yo ke wonye nyumo ajo mame koni nyumo ajobo wa o fa no iwa don we jobo ko shin afin ko se sifen yo ablade abi shikome kon tamo ni wo fi ole dane wake ochi aya logo ni eba echo ofelede siche oklenyem polede opeleje ni gbonwen keshipon ke yo was about nyumo fi wo dromo ni ochi sa aya logo eba ni na wo ekon wake akpio bia ne no wo yonkomo ye bia ne no wo don ye no na ekomi wo ka wo koto kweamni ke wo ha bia mi nyeke hia kwemo